Gospodine Rakoviću, kako vi tumačite ovu izjavu gospodina Zajeva oko navodno žestokog pritiska koji će Rusija izvršiti na Skoplje, odnosno na Makedoniju, ukoliko Makedonija uđe u proces priključivanja NATO, a čuli smo sad otprilike da Rusija praktično nema nikakav interes, niti pokazuje neku aktivnost u Makedoniji. I da li je ovo jedan običan spin gospodina Zajeva? Čemu to? Je to malo neozbiljno? Jeste neozbiljno, ali on je neozbiljan čovek. Radi se o čoveku koji je ispod prosječnih kvaliteta i koga su naučili što treba da kaže. On samo ponavlja kao papagaj ono što su mu rekli da govori. Da nemojte tako, to je premijer Makedonije. Tačno je, to je premijer Makedonije, ali je on jednostavno ispod prosječan čovek i to... U kom smislu ispod prosječan? Ispod prosječan po intelektualnim kapacitetima. A niste vi merili njegov IQ? Ne, ali to jeste poenta. Dakle, kada Amerikanci dovode nekog na vlast, oni obično mere IQ, ali postavljaju onoga koji je mediokritet i koji može da ispunjava sve ono što oni traže od njega. A ne da im se usprotivi, posle mogu brzo da ga ruše. Pa ne mogu da verujem. Pa to je tako, da, to je baš tako. I kada je o tome reč, on je upravo dao u Podgorici tu izjavu i čak je on rekao da je spreman da se žrtvuje. Ko da se žrtvuje? On je rekao da je spreman da prođe i da pokušaju atentat na njega kao na Mila Đukanovića. Dakle, to je bila kompletna izjava. One babe što su pokušale... Jeste, naravno. Dakle, to je besmisleno i smešno. Komandosi babe od 68 godina. On je sebe spreman da stavi na žrtvu da bi Makedonija ušla u NATO pakt. Ja nisam ovakav, čini mi se da je ambasador optimista, nisam optimista kao što je on optimista. Mislim da će Amerikanci iskoristiti sve moguće mehanizme i da pritisnu Grke i da uspeju u tome da ih do kraja pritisnu i da pod BRM oznakom, koja će također biti privremena i za drugih 20, 30, 50 godina, uđu u NATO pakt. I njima se zapravo žuri ne zbog Makedonije. Dakle, Makedonija je tu, hajde da kažem, u ovom momentu lak plen. S obzirom da je marionetska vlast u potpunosti došla i da se neće ponašati kao što se Grujevski. Ova sadašnja vlast. Ova sadašnja vlast je potpuno marionetska prema zapadu. Ajde vidimo prvi test. Makedonija je, osim Srbije i ajde kažemo Belorusije, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Znači, ne treba to da zaboravimo. I Makedonija nije uvela. Dok je bio Grujevski. Bez obzira šta mislili o njemu ovako, onako, oni nisu uveli sankcije. Da vidimo da li će Zajev da uvede sankcije. Možda hoće, možda neće, to sad toliko nije ni važno, ali sigurno se neće obračunavati sa UČK kao što je Grujevski u Kumanovu radio kad ih je porazio i to mu je bilo zapravo... Ali evo sad su ih osudili i to na velike kazne. Osudili su ih na velike kazne, ali sve je to samo upravo, to je baš spin. I oni će vjerojatno u nekom momentu njih vjerojatno amnestirati, nekom kasnijem momentu, jer UČK sedi u makedonskoj vladi kao što su ovi iz UČK osuđeni sada. Dakle, ovo je nešto što je moralo da se dogodi verovatno, da se pokaže da Zajev nije marionetski čelnik Makedonije, premijer Makedonije i u nekom momentu za godinu, 2 ili 3, verovatno će ti albanski teroristi biti amnestirani, pa kao što su bili amnestirani oni koji su 2000 preveratovali. Sećate se onih autobusa koji su došli u Račinovu pa ih prevozili na Kosovo i Metohiju. Rakoviću, samo jedna mala primjedbica. Zar nismo mi amnestirali par stotina pripadnika UČK iz zatvora posle 5. oktobra? Pa ko je njih pustio iz zatvora? U Srbiji? Pa naše marionetske vlasti isto. Pa o tome i reč. Dakle, radi se o istoj metodologiji u Makedoniji, samo evo došlo nešto kasnije i ta obojna revolucija koju su imali došlo nešto kasnije. Koliko je ono pušteno iz zatvora u Srbiji 2001. godine? Pa nekoliko stotina. Da, posle 2005. Posle 5. oktobra pustili su, dosovci su pustili sve njih iz zatvora. Onako, stampedom. Stampedom bio, jeste. Oni su u Nišu bili u zatvoru, ako se ne znam, tako uglavnom. Da, pustili su ih, evo, pustit će i ove. Znači, ovo je samo privremeno. Albanci će koji čine, znači, ova vlada je sada u stvari albansko-makedonska vlada ili makedonsko-albanska. To nije više vlada Republike Makedonije kakva je bila da Albanci imaju participaciju. Dakle, oni sad imaju mnogo jaču ulogu nego što su imali ranije i ako se prisetimo da je Ramuš Haradinaj došao da poseti Zjedina selu odmah pošto izašao iz bolnice, time se naravno pružila neka poruka. Verovatno su ovim albanskim teroristima rekli da se samo malo strpe i po njihovim izrazima lica, kada su slušali presudu, vidi se da što uopšte nisu uzbuđeni, posebno što su osuđeni na tako duge kazne, verovatno znaju da će ih pustiti. Ono što je problem je, a o tome naši susedi i braća u Makedoniji nisu dovoljno razmišljali, to je da će Albanci sada hteti celu Makedoniju. Dakle, oni će, za njih je sad ta zapadna Makedonija koja čini 40% Makedonije, dakle, na koju su oni ranije možda pretendovali, u bliskoj budućnosti sve više i više početi da pretenduju na čitavu Makedoniju i da demografski u nekom vremenskom okviru, a oni na to računaju,
to sad nije tako lako kao što je bilo ranije, kao što je bilo na Kosovu i Metohiji, ali oni mogu čak i da pokušaju da se bave tim stvarima, uostalom prethodni popis je baš i prekinut zbog toga što su oni i Turci falsifikovali popisne rezultate, gledat će da povećaju svoj broj i da igraju što veću ulogu, pa na kraju da zaigraju na kartu eventualno i čitave Makedonije i da objedine sve albanske zemlje, kako oni kažu, ostalom tiranska platforma to i predviđa, to je nešto na što oni računaju i oni imaju podršku Amerike i Amerika u stvari njih smatra svojim bedemom na Balkanskom poluostrvu. Bez albanskih terorista i separatista na čitavom prostoru Balkana, Amerikanci bi imali mnogo slabiju ulogu. Znači, em što imaju bond stil, em što stalno mogu da dignu neku palicu i protiv Srba i protiv Makedonaca. Ne smemo da zaboravimo da je bila akcija i u Crnoj Gori 2000 i neke godine, zvala se Orlov let, kada je crnogorski režim pohvatao učak... Na Rumi, neki tamo mangupi na Rumi se... Bilo i na Rumi u poslednje vreme, ali bila je akcija Orlov let gde su pohvatani u Malesiji tuzima teroristi albanski koji su hteli da zapodenu čak i rat u Crnoj Gori. Dakle, oni protiv svakoga mogu da se iskoriste, to je jasno, i što kaže naš drug Milenko Nedeljkovski, oni su on-off pleme, kad ih Amerikanci uključe, oni su on pleme, kad ih isključe, oni su off pleme i svi sede kod kuće. Ali jednostavno su sposobni, imaju i tu svoju disciplinu i taj svoj poredak i u okviru svog naroda i spremni su i na... Znači, on-off pleme ili on-off narod? On-off pleme, tako ih zove Milenko Nedeljkovski. Mene zanima ovo, s obzirom, vi ste sad malo ocrnili našeg prijatelja, gospodina premijera Makedonije Zorana Zajeva. A on nije naš prijatelj. A dobro, mislim. Da. On je premijer, a svi premijeri u okruženju su naši prijatelji, je li tako? Uključujući i hrvatskog premijera i predsjednika. Barem zvanično su prijatelji. Mi nemamo neprijatelji, smo rekli da nemamo neprijatelji. Imamo samo prijatelji. Pošto je gospodin Zajev rekao da se nada da, bez obzira na taj ruski pritisak koji će kao uslediti, pošto on to kao predviđa u momentu kad Makedonija krene u proceduru ulaska u NATO, da se on nada da će oni ipak kupus i paprike i dalje prodavati u ruskom tržištu. Yes. I kako vi to gledate sad pojavu premijer jedne zemlje u jednoj takvoj izjavi da se bavi kupusom? Znači, on se u jednoj izjavi bavi time da će Rusi pokušati da ga ubiju, a potom da će oni prodavati kupus i paprike. Dakle, vidimo kako je čovek u reč. Dakle, radi jedan bezveznjak. Dobro, nemojte da se smijete tako cinično. Pa kako da mu se ne smijem? Pa stvarno nema smisla. Pričamo u premijeru jedne suverene države, komšijske države. Jeste, bolje nego da plačemo, nažalost. Dakle, i kada je reč o tom referendumu koji bi bio raspisivan, s obzirom da znamo kako idu referendumi u Crnoj Gori. Prema tome, hoćeš ti istinu ili ćeš 100 evrića, daj ti meni 100 evrića. Naravno, o tome se radi, tako da čak i ako se raspiše referendum u Makedoniji, a možda se uopšte ne raspiše, zato što i Filip Vujanović govorio da ga treba raspisati, pa na kraju su ga ubedili da ne treba da se raspiše, on je naravno reterirao. Dobro, narod je u Crnoj Gori pristao. Na šta? Za 100 ili 200 evrića, ne znam samo koja je cena bila. Ali i u Makedoniji će se desiti isto što se desilo u Crnoj Gori, neće biti nikog referenduma, oni će u Skupštini izglasati ulazak Makedonije u NATO pakt, kao što je bilo u Crnoj Gori. Imaju većinu? Imaju većinu. Da, s ovim albanskim. Imaju većinu, pa čak i vjerojatno deo VMRO-a može da glasa za ulazak Makedonije u NATO pakt. Tako da je to, čini mi se da će se brzo razrešiti to pitanje. Mene zanima psihološki profil, mislim, ja imam neko institucionalno sećanje na političare onoj bivšoj Jugoslaviji, pa i hajde kažemo, kad gledamo istorijski od kralja Aleksandra, ujedinitelja. Jeste. Pa preko druga Tita, maršala. Tako je. Da li su ikad u nekoj izjavi se spominjao kupus ili, ne znam, paprike i tako dalje i odnosi sa nekim drugim državama i tako. A sad vidite jednog od lidera jedne bivše Jugoslavijske republike koji sebi dozvoljava tu vrstu luksuza da u izjavi govori o Rusiji, pritisku i onda, a ipak će oni, nadam se, kupovati naš kupus i paprike. Pa naravno, ali ako to nije malo ponižavajuće za celu makedonsku naciju. Pa jeste, ali taj čovjek jeste poniženje za makedonsku naciju. Ljudi u Makedoniji su toga svesni. Vi često idete dole. Nisu, pa mislim, dakle, oni jesu svesni, ovi koji su nacionalno svesni, tako da kažem, i odnos prema svojoj državi i naciji. Međutim, znatan broj njih, pogledajte sad ove lokalne izbore, glasove za Zajeva. Pa to je po principu isto kao kod nas, kad si vlast, glasam za vlast. Izvršen je pritisak. Znači, kad dođeš na vlast, glasaš ću za... I vlast ima poluge kojima može da stimuliše da glasa. Na 98% ljudi može da se deluje uvek. Dakle, da se promeni mišljenje, samo da se nađe pristup. 2% ljudi su stabilni i neće promeniti svoj stav. U Makedoniji
i vidimo da su sada ljudi promenili svoj stav i ti lokalni izbori dali su, u stvari ne svoj stav, da su imali stav ne bi ga menjali, promenili su svoje mišljenje. Ovi lokalni izbori su stvari legitimizovali čak i prethodni pučistički izbor vlade koji je bio u Republici Makedoniji. I šta sad? Dakle, sad svi imaju pokriće, a pre nekoliko meseci Hojti je rekao pre formiranja ove vlade, pošto je on znao da će biti formirana ta vlada, da kad se ta vlada formira, onda će pasti gard i Grcima i Makedonija će po ubrzanom principu biti, po ubrzanoj proceduri biti primljena u NATO pakt. A, dakle, šta je u stvari suština? Suština nije Makedonija, suština je Republika Srpska i suština je Republika Srbija. Tako je. Znači, te dve srpske republike su sad na udaru i, dakle, da je ruski uticaj veći i da je emotivni odnos prema Rusima prilično jak i da je praktično ovde Rusi, kada bi se više bavili našim prostorom i Srbijom i Republikom Srpskom i čitavim jugoslovenskim prostorom, mogli bi mnogo više, naravno, i da dobiju nego što su do sada dobili. Međutim, izgleda se da su malo zakasnili, ne malo, nego malo više. Vidimo po Crnoj Gori, vidimo po Makedoniji i to treba da imaju u vidu. I sada, dakle, kad Makedonija uđe u NATO pakt, sledeća je Republika Srpska. Ali vidite, gospodin ambasador Nikovski kaže da neće tako brzo. Sledeće godine da neće ući. Pa, bilo je nekih iluzija da Crna Gora neće ući, da će Trump čak staviti i veto na to. Trump je Srbina. Trump je Srbina, ako se sećate. I Srbina se ono pređe. Trump je ipak 4 meseca prolongirao to pitanje. Inače, Amerikanci uvek ranije prvi ratifikovali te sporazume. Da. Sad su Španci zadnji. Sad su Španci bili poslednji, jeste. Čak i mislim i Holanđani su isto kasnili. Tako je, Holanđani su posljednji, ali zbog procedure koju su imali. Ali Trump je 4 meseca ipak kasnio. I na kraju se lišio i čitavog kabineta i svih njegovih NATO skeptika koji su bili u njegovom kabinetu i prešao na stranu duboke države. A interesantno je stvarno ovo pojava ovog čoveka, od njemu treba posebno često da pričamo i da ubedimo i naše vlasti da on više ovde ne bude dobrodošao. A to je taj Brian Hojti. Diplomata 6. ranga. Dakle, on je diplomata 6. ranga. Gledao sam strukturu State Departmenta, sad sam baš pogledao pred emisiju, evo da razgovaramo o tome, on je 6. ranga. On nema šta da traži u kabinetu predsjednika Republike. Ni u kabinetu predsjednice vlade Republike, ni u kabinetu ministra spoljnih poslova. Njega može da primi neki pomoćnik ministra ili državni sekretar. Gospodine Rakoviću, zaboravljate da smo mi isto u 6. rangu države po veličini. Pa, neka ga primi neko. Svatam ja šta je reciprocitet i šta je isti rang. Ali jednakost među državama možda postoji samo među približno jakim, vojno i ekonomski. Mi nismo. Čekajte, a da li ga prima predsjednik Dodik? Ne prima ga. On je pokušao da ga primi. Ne, zato što verovatno mislim da Dodik i neće da ga primi. Pa neće da ga primi. Odnosno, ne, mislim da Hojti i neće kod njega da ide. Bio je jedan telefonski razgovor, vrlo neugodan između predsjednika Dodika i Hojtaija, gde je njemu, dok je boravio u Sarajevu, tražio nešto da se uradi i Dodik je rekao neću to da uradim i verovatno neće ni da ide. U redu, ali ga Dodik vjerojatno ne bi ni primio čak i da hoće da dođe. Pa nisam baš siguran da li bi primio ili ne bi primio, ali mislim da Hojti neće ni da ide kod njega. U redu, ali ovakvo ponašanje Sjedinjenih država, da diplomatu 6. ranga šalju kod predsjednika Republike jedne suverene države, kao što je Republika Srbija, je ipak sadističko ponižavanje jedne zemlje. I mazohistički odnos naš. Dakle, to ne bi smelo da se dogodi. Zato što, dakle, čovjek je pre svega zlonameran. A meni su Srbi u Crnoj Gori, dok je on bio tamo politički oficir, pričali da je njegova mržnja prema Srbima se može meriti sa mržnjom koju ima ustaški koljač Ljure Francetić. A zašto? Šta je sad? On je bio u Solaninom kabinetu tokom bombardovanja 1999. Bio je pomoćnik direktora za ne znam šta tu kod Solana u kabinetu u NATO paktu. On je formatiran i oblikovan kao srbomrzac i tako je regrutovan kao srbomrzac i vidimo po svim njegovim nastupima zapravo da je on igra tu ulogu. On nije Holbrooke. Holbrooke je bio ambasador u SR Nemačkoj pre nego što je postao specijalni zaslanik za Jugoslaviju. To nije isto kao i Hojti. Hojti je uvek zauzimao drugu ili treću poziciju u nekoj zemlji diplomatskog predstavništva. Gledajte, ono je bila Jugoslavija. Barem sa Srbijom i Crnom Gorom. Bila je SR Jugoslavija. Da, sa Srbijom i Crnom Gorom. Ali Milošević... A sad je samo Srbija. Opet manji nivo. Ne, u redu, ali se Milošević ipak ponašao kao državnik na neki način. Jeste, pa vidite kako je završio. Vučić može da se ponaša kao državnik i to mora da znači, ne može, ovaj čovjek je koji dolazi, taj Hojti, on je zlonameran čovjek. I pritom, njegova pozicija u State Departmentu
nije tolika da on može vertikalno napreduje, da Vučić ima bojazan da će Hojti da ga ugrozi kao neki državni sekretar budući ili kao neka visoka pozicija. Neće on još 10-15 godina, ako za 21 godinu, koliko traje njegova diplomatska karijera, nije bio na čelu diplomatskog predstavništva u Americi, neće on skoro ni doći. Nego on svojom ovom batinom koju pokazuje na nama, Srbima, na prvom mestu, ali i drugima, i Makedoncima. Čekajte, ajde da razjasnim. Vi mislite da njegovi nastupi u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Srbiji, izjave koje daje, da one nemaju svoju refleksiju u State Departmentu, da viši funkcioneri State Departmenta s time nisu upoznati i da ako postoji potreba da ga ukore, koriguju, da mu kažu izvinite, ne možete to tako. Znači, cijeli State Department, osim možda, ajde da kažemo, Tillerson možda nije takav, ali svi oni tako razmišljaju. Tako razmišljaju. Možemo mi reći da li je on ovakav ili onakav, ali on predstavlja Sjedinjene Američke Države. I šta da radimo? On predstavlja Sjedinjene Države, ali Čapurin je tu u pravu, on sigurno nikada nije vidio Tillersona, a posebno sigurno nikada se nije sreo sa Trumpom. Ono što je problem, po meni, jeste što ne bi smeli niko, bilo koje diplomate, da koriste Beograd kao pozornicu obračuna sa drugom stranom. Hojti je to prvi započeo. Znači, ne može onda dođe ovde i da deli lekcije nama oko Rusa. A što prihvatamo mi da nam on deli lekcije? A otkud znate šta će da kaže? Da li će? Ništa lepo. Dakle, pogledajte iskustvo Srba u Crnoj Gori i Srba u Republici Srpskoj i Makedonaca i onda pogledajte, znači, saberimo jedan i jedan, izvučimo zaključak, to je bar lako. Dakle, neko za koga ljudi koji su pouzdani prilično, znači moji prijatelji koji su lideri Srba u Crnoj Gori, kažu, oni su susretali s njim, on je bio u Podgorici na službi dok je postala državna zajednica. I, dakle, oni su primetili tu, on čovjek kipti mržnjom protiv nas.